primo ad appare dorime. Ameno, ameno, lanciremo, dorime. Ameno, o manare imperavi, ameno. Timere, matiremo, ameno. Pakamalan kong kapatad, ing banal tamong tradisyon sa Sabiana, king i Jesus asinubling mebye, pepakityo king indong birhen. Isan Ignacio ning Loyola sinulat no, king agyang iti eya mababanggit king banal a kasulatan. Dapat yang intinjan ing buri ng sabyan, potang mababanggit king kasulatan, king pepakitya po karing dakal pang tao. Makayak mamu king uling ingindong birhen, yaing mekirake king kasakita ning krus, yamu naman ing mumunang makirake king saya ning pamanyubling mebye. Ngini, misan po, king tula ning pamanyubling mebye, damdaman na lang Maria king puso na ring amanong babae, oyan ing anak mo. Menaliwa yay tsura ing lupa no, at meging makasilo king puti ing imalano. Ene makabalot king sugat at daya ing katawan ng Jesus, nune tangalan ning Birhen Maria, ing katawan ning anak no, makabalot king kamalan ning pamanyubling mebi. Iting mayap a balita, eya miyatad kapamilatan ning metong ayanghel, o kaya king pangayakit, king metong ayalang laman akutkutan, nune king pamitag puding mindu. Likwaneng Jesus ing kutkutan, bang ipasyot ing pamagwagino,
ting kamatayan.